kandi dusubiye kuba turi hano. Nimeanza kuzungumzia kuhusu jinsi gani ya kuitumia imani yako. Natangiye kuganira ingene umuntu akwiye gukoresha ukwizera kwiwe. Jinsi gani ya kuweka imani yako katika matendo. Mbega ni gute ushobora gushira ukwizera mu bikorwa? Kwa maana imani ndiyo itabadilisha nyakati zako. Kuko ukwizera niko kuzohindura ibihe byawe. Na tumesema yote yawezekana kwake yeye aamini. Kandi twavuze duti byose bishobokera uwizeye. Nikisema yote na maanisha yote. Mbega mvuze ni byose, bavuze byose buri. Inawezekana kuponywa, birashoboka gukizwa, inawezekana kuweza kufunguliwa milango, birashoboka kugurirwa imiryango, inawezekana kubarikiwa, birashoboka guhezagirwa, inawezekana kufunguliwa, birashoboka kubohoka kama wewe unaamini. Nimba wewe wizera. Kuna mtu hapa ambaye ameamini, ampigie Yesu. Mbega umuntu wizera ngako biri Imana mashi. Na leo nataka kuzungumzia kuhusu imani na mapenzi ya Mungu. Ubu rero ngomba kuvugana namwe kubijanye no kwizera n'ubugombe bw'Imana. Imani na mapenzi ya Mungu. Kwizera n'ubugombe bw'Imana. Hallelujah. 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 Imani yako haiwezi kufanya kazi kama hujatambua mapenzi ya Mungu. Kwizera kwawe ni gushobora kugira icyo gukoze utaratahura ubugombe bw'Imana. Kwa maana imani inafanya kazi kuko ukwizera gukora ibikorwa katika jambo ambalo linaambatana na mapenzi ya kintu kijanye n'ubugombe bw'Imana. Na Wakristo wengi hawajui kutumia imani yao kwa sababu hawajajua kutambua mapenzi ya Mungu. Abakristo benshi ntibaramenya ingene bakoresha ukwizera kwabo kubera bataratahura ubugombe bw'Imana. Kuliko aweke imani yake kwa matendo, ako yoshiraho ukwizera kwiyo mu bikorwa, bado anakaa akifikiria mapenzi ya Mungu ni nini hapa. Asigaye yicara yiyumvira ati mbega ubugombe bw'Imana n'ubuhe muri ibi. Sasa muda mwingi na kuwa muda wa kutafuta mapenzi ya Mungu. Umwanya muremure ukaba umwanya wo kurondera ubugombe bw'Imana. Na sio tena muda wa kutumia imani yake na kuiweka kwa matendo. Katusanga ntabwo ari umwanya wo gukoresha ukwizera kwiyo rero. Hallelujah. Amen. So Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana. Biblia tubwira muri gitabo cha Yohana ya kuwa na huu ndio ujasiri tulio nao. Ati ubwo nibwo bushizi bw'amanga dufise. Ya kuwa tukiomba jambo lolote yuko icyo dusabye cyose sawa sawa na mapenzi yake, bijanye n'ubugombe bw'Imana, yeye anatenda. We arabikora. Tukiomba jambo lolote dusabye icyo ari cyo cyose sawa sawa na mapenzi yake, bijanye n'ubugombe bw'Imana, tunajua ya kuwa yeye anatusikia. Turazi neza yuko we atwumva. Na kama Mungu anatusikia kandi nimba Imana itwumva, basi tunajua kuwa tuko na haja zetu. Muri ivyo rero turazi ko dufise ibyo dukeneye. So jambo kubwa, ikintu kinini ni kuomba kitu sawa na mapenzi yake. Nugusaba ikintu bivanye n'ubugombe bw'Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tigiza jirani yako, mwambie nataka kujua mapenzi. Iganza mugenza wambie ati ndakeneye kumenya ubugombe bw'Imana. Nataka kujua mapenzi ya Mungu. Ndagomba kumenya ubugombe bw'Imana. Unajua mimi nikihubiri napendanga nikuwe free. Urazi ko je nsiguye na mangomba komba uyidegereza. So sitaki nifinyo. Sishaka nugaranwa haja. Hallelujah. Amen. Amen. So nafurahi tena kuona nyuso zenu. Ndanezere kandi kuona amaso yanyu. Nafurahi kuona dada yangu hapa. Ndanezere kuona mshikanje ngaha. Hebu tumpigie makofi zaidi. Reka tukomere amashyi cyane. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Biblia inasema patia heshima yeye ambaye anastahili heshima. Biblia ivuga ati ni muicubahiro ukwiriye icubahiro. So tunaheshimu dada yetu. Turashimiye cyane mshiki wacu, Imana igwezagire cyane. Hallelujah. Amen. So kabla sijazungumzia juu ya mapenzi ya Mungu, mugihe naravuga kubijanye n'ubugombe bw'Imana, nataka kwanza nikwambie imani inakuja aje. Ndagomba kwanza mubwire mbega ukwizera kuza gute. Baada ya mkutano huu, inyuma y'iki gikorane tutafanya miujiza. Tuzokora ibitangaza. Nimesema tu manake mimi na wewe. Na
Unajua imani urazi ukwizera ni currency, monetary, kama aina ya pesa, ni uburyo bw'amafaranga ambayo unaweza itumia ulimwenguni kote, ushobora gukoresha mu isi yose. Saizi wakuchukue mwigiriki gihe bagutoye wakuweke Somalia bakakujana muri Somalia, au wakuweke Saudi Arabia, kuchana muri Saudi Arabia, au wakuweke wapi mahali ambapo uko katika milima, cyangwa bakagushira hariya mu misozi, bado imani itafanya kazi. ukwizera kwawe kurashobora gukorerayo. Unajua kuna watu wanakimbia wakitafuta kazi, hari abantu biruka barondera akazi au kutafuta biashara. cyangwa bakarondera urudandazwa. Leo naenda kukusaidia. ubu no musingira ndagufashe. Shika imani. fata ukwizera. Pesa haziko kwa kuuza kitu fulani. amafaranga ntari kubwo kugura ikintu runaka. Unaweza kuuza makaratasi na bado wewe unakuwa tajiri. urashobora kudandaza amakaratasi kandi ukaba umutunzi. Lakini hata uuze dhahabu, ariko nubwo udandaza izahabu, kama hauna imani, ariko niba utagira ukwizera, utakuona bado ungali hapo. birakubona ukiri ahandi hasi. Lakini mtu wa imani, ariko umuntu ukwizera, haijalishi ni nini anachukua, ntacyo bitwaye icyace cyose afashe, anapanda juu. atwanganya aduga hejuru. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema tunaenda kufanya miujiza. ndavuze nitugiye gukora ibitangaza. Unangojea Elia akuje, wewe urindire Eliya ngo azoze, unangojea Musa akuje, urindira Mose ngo azoze. usingojee Pastor Joshua yuko hapo. nurindire Mose, Pastor Joshua ari hano. Tena Pastor Joshua ni zaidi ya Elia, kandi Pastor Joshua arengeye Eliya, na sio kiburi, ni kweli. kandi si kwishima n'ukuri. Yesu ndio alisema, Yesu niko yavuze, kwa maana mimi niko na Roho Mtakatifu, kuko je mfise mpwemu yera, mimi nimeoshwa na damu ya je Yesu. naregejwe n'amaraso ya Yesu. Elia ameoshwa na damu ya Yesu. Eliya niyojejwe n'amaraso ya Yesu. Mimi ni zaidi ya Elia. Bwira mugenzi wawe ati je ndaruta Eliya. So kama ni moto, tunaitanga moto kila wakati. nimba ari umuriro twamatuhamagara buri gihe. Sijana tuliita moto, ejo ntitwahamagaye umuriro, hata wewe ndio uliita moto, si ndio? si wahamagaye umuriro ejo. So lazima tutumie imani yetu. ni byiza rero dukwiye gukoresha ukwizera kwacu. Imani inakujaje? ukwizera kuza gute? Nilisema usiombe Mungu akupatie imani. nakubwiye ni ntuhamagare Imana ngo iguhe ukwizera. Hauwezi kuomba kitu ambacho uko nacho. ntusenge usaba ikintu usanzwe ufise. Siwezi kusema Mungu nipatie mikrofoni nobwira Imana, sinovuga ngo Mana ama mikrofoni na nimeishikilia. kandi ndayifise. Wewe una imani. wewe urafise ukwizera. Haleluya. Amen. Na tumeangalia katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa 3. kandi twaravye mu gitabo cy'Abaroma 12 ku murongo wa 3 ya kuwa Mungu amepatia kila mtu sehemu ya imani. yuko Imana yayo buri muntu wese igice cy'ukwizera. Amepatia kila mtu kiwango cha imani. wese yamuhaye ukwizera. Kile unataka sio kuomba Mungu akupe imani, suko Imana iguha bicukeneye, suko saba Imana ngo ukwizera, lakini ni kutumia imani uliyo nayo. ariko no gukoresha ukwizera ufise. Sasa imani inakuja aje? mbega none ukwizera kuza gute? Kitabu cha Warumi mlango wa 10 mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 17 inasema basi imani huja kwa kusikia, havuga ati rero ukwizera kuza kukumva, na kusikia neno la Mungu, kandi kukumva ijambo ry'Imana.